Wemera ubuhanuzi? Ese wemera ko hari abantu baganira n'Imana ikabatuma kuba yaremye? Bamwe mu babihakana bagiye kure bemeza ko ibi bitabaho, ahubwo ari imbaraga umuntu afite muri we zo guhuza ibintu biriho runaka akabigereranya n'ibizaza, bigashobora kubyara ikintu runaka, ku buryo ashobora kureba uko isi ibayeho magingo aya, akareba nuko ibihe biriho magingo aya, ubundi akagendera kuri ibyo nyine mvuze, yemeza ibishobora kuzaba mu gihe kiri imbere. Bariho benshi bakoze ibi ndetse bigakunda, bagendeye ku igenamiterere ry'ikirere bitewe n'aho isi igeze magingo aya. Sindaha kukwemeza iby'ubuhanuzi, ahubwo nje kukubwira bumwe mu buhanuzi bw'uwiyita umuhanuzi wamenyekanye cyane hano ku mugabane wa Afurika, TD Joshua. Ubundi uyu mugabo wahanuye ko Michael Jackson atazarenza 2010 yarangiza akarenga agapfa muri 2009. Uyu mugabo wavuze ko Abarusiya niba badasengera Putin ashobora kwitaba Imana muri uyu mwaka 2020. Nibyo, uyu mwaka watunguye benshi ndetse bamwe bakawita umwaka w'umwaka. Ubundi se uyu mugabo utaratinye kuvuga ko yatumwe n'Imana ngo avuge ko hari na Meghan bazava mu muryango w'ubwami bw'Ubwongereza, byarangiza bikaba ni muntu ki? Akomoka he? Imbaraga afite zikomora he? Ese byose ahanura biraba? Bahaye ikaze ngo tubiganireho iby'ubuhanuzi bwe yavuze kuri uyu mwaka wa 2020. Njye wagukusanyirije ibi ndi Diaz Iva. Ngushimiye kuba uri kutwumva. Ubusanzwe ni umugabo w'uruhu rwirabura, akaba akomoka ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Nigeria gituwe n'abarenga miliyoni 150. Yitwa Temitop Borugu Joshua. Yabonye izuba mu mwaka wa 1963 hari tariki ya 12 Kamena. Uyu mugabo yamenyekanye cyane hano ku mugabane wa Afurika kuko TD Joshua amaze kugira abantu barenga miliyoni 3,500 bakurikira inyigisho ze kuri Facebook, akagira kandi chaîne ya YouTube ikurikirwa cyane mu isi yivugabutumwa izwi nka Emmanuel TV, kuko ifite abasubscribers barenga miliyoni 1 bakurikira iby'ubuhanuzi bw'uyu mugabo. Abakristu b'uyu mugabo bakunze kumwita ngo ni Oprah of Evangelism. Sindago nkubwira iby'amateka y'uyu mugabo ngo nkubwira aho avuka, cyangwa se ngo nkubwire ko atunze arenga miliyaridi zirenga 15 z'amanyarwanda, n'abayoboke barenga 50,000 baterana buri cyumweru baje kumva ijambo ry'uyu mugabo, n'abandi barenga amamiliyoni bamukurikira kuri YouTube na Facebook ndetse n'ahandi hatandukanye. Nge ndi hano ngo nkubwire iby'ubuhanuzi yavuze ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2019, ubwo nk'ibisanzwe yari ateranyije imbaga agiye kuyibwiriza, ubundi akabanza kubabwira iby'ubuhanuzi Imana yamubwiye ngo abigeze kubo yaremye. Ikindi mu buhanuzi ngiye kubwira bw'uyu mugabo yavuze ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 2019 nuko mu byumweru bibiri hatangiriye umwaka 2020 bumwe muri bwo bwari bumaze gusohora. Uyu mugabo imbere y'imbaga yaragize ati, uyu mwaka uzaba umwaka w'isoni n'umwaka ku bakomeye bose. Ni umwaka Imana izacisha bugufi abantu bicishije mu bigeragezo biryana, igabanye agasuzuguro ka benshi n'ubwirasi, igabanye ubugome n'ishyari hamwe n'imyitwarire idahwitse. TD Joshua. TD Joshua kandi yavuze ko uyu mwaka ubukungu bw'isi buzazahara, aho yagize ati, ubuhinzi buzunganira ubukungu kuko ubukungu buzaba bwarazahaye cyane. Icyo gihe abantu benshi bazashora imari yabo mu bukungu kugira ngo bafashe ubukungu bw'isi. TD Joshua. Joshua kandi yaragize ati, hazabaho umuti umwe usa naho ari rusange. Uwo muti ni ukwiyahura. Abantu bazaba batekereza gusa ku rupfu, babone yuko gupfa byegereye ubuzima bwabo, kuko nta byiringiro bazaba bakibona, kandi abantu bazajya biheba vuba cyane bahite biyambura ubuzima. Leta z'ibihugu zirasabwa kuba maso cyane bakagenzura ubwoko bw'imiti yoherezwa mu bihugu byabo, kuko imwe muri iyo miti aho gukiza abantu izajya irimbura ubuzima bwa benshi. Mwirinde igeragezwa ry'imiti cyane cyane riza hano ku mugabane wa Afurika. Ngira ngo bimwe muri ubuhanuzi mwarabibonye ko byatangiye kugaragara ubwo havugaga ko Afurika igiye kugeregerezwamo urukingo rwa coronavirus. Turacyarebera hamwe iby'ubuhanuzi bwa TD Joshua ku mwaka wa 2020. Ubuhanuzi akaba yarabuvuze tariki 28 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2019.
Imbere y'imbaga kandi TD Joshua yaragize ati Amerika niyo izashora amafaranga menshi mu buhinzi n'ubworozi kuko ubukungu bwayo buzashegeshwa bidasanzwe, ubukungu bafite ubu ngubu buzazahara cyane, aribwo leta izahitamo gushora amafaranga menshi mu buhinzi n'ubworozi. Ikindi kandi TD Joshua yavuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko iki gihugu kiri gusatirwa cyane n'ibitero by'iterabwoba ku buryo bizabangamira abakandida biyamamariza ku mwanya mukuru w'igihugu ndetse n'imigendekere myiza y'amatora, kandi ngo ibi bizaba ari uko amatora yegereje. Ati ni ngombwa gusengera ko amaraso atazameneka ari menshi. TD Joshua. Nabikubwiye ntangira ko TD Joshua ari umunyanijeriya w'umuvugabutumwa. Muri ubuhanuzi bwe TD Joshua yaragize ati tugomba gusengera guverinoma ya Nigeria kugira ngo ishobore kurangiza umwaka wa 2020 kuko no kutawurangiza birashoboka. Ati hashobora kwaduka icyago gikomeye gishobora gutuma itarangiza uyu mwaka. Joshua kandi akiri ku gihugu cye cya Nigeria yaragize ati Vice Perezida agomba gusenga cyane, agasengera abamurwanya ngo kuko hari ibyago byinshi bimutegereje kuko bashobora kumwambura ubuzima. Ikindi kintu uyu mugabo yavuze, yaragize ati hagiye kwaduka indwara z'ibyorezo zikomeye cyane kandi abayobozi batandukanye ba za leta z'ibihugu bazazivurira mu kato. Ati ibyo ngibyo mvuze bizatangira mu ntangiriro z'uyu umwaka ugitangira. Yavuze kandi ko mu bihugu bimwe na bimwe abantu bazagerekerana ku dutanda ndetse ngo bamwe muri bo ntibanatubyukeho. Abasesengura iby'ubuhanuzi bavuze ko ari ibi biri kuba muri ibi bihe kugeza amagingo aya ngaya, aho ibihugu hafi ya byose ku isi byagezwe muri icyorezo cya coronavirus, aho kwirinda kino cyorezo ari ukuguma mu kato. Ibyo TD Joshua yavuze ko hari ibyo kuba hari abazaryama ku dutanda ntibatubyukeho nabyo babihuza n'indembe ziri muri Amerika, Espagne, Butaliyani n'Ubudage ndetse n'ibindi bihugu byugarijwe n'iki cyorezo cya coronavirus. Mbibutsa ko ubuhanuzi bwa TD Joshua yabuvuze tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2019. Imbere y'imbaga kandi TD Joshua yaragize ati Uburusiya bugomba gusengera umuyobozi wabwo kuko ashobora gufatwa n'indwara agapfa ako kanya bitunguranye. Nabyo yabivuze muri ubwo buhanuzi, avuga ko yahawe n'Imana ngo abugeze kuwo yaremye. Ni TD Joshua umunyanigeria w'umuhanuzi. Joshua kandi yaragize ati hari ikibazo gikomeye kizaba ku butegetsi bwa Iran biteza umwuka mubi mu isi ndetse abantu batekereze ko bishobora guteza intambara ikaze mu isi. Ngira ngo abakurikirana mwarabibonye ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kazateraga ibisasu ku ngabo za Iran, ndetse icyo gihe benshi batekereje ko ubushotoranyi bwa Amerika bushobora kuzavamo intambara. Imbere y'abayoboke be TD Joshua yaragize ati imbaraga z'abantu zose zizananirwa, abantu bose basengere hamwe bahanze amaso mu kirere. Imana niyo izuna muri cumu gusa, ahandi ntabwo bizaba bigishoboka. Ese koko iby'ubuhanuzi bwa TD Joshua bizaba? Reka tubihange amaso. Imbere y'abayoboke barenga 50 bari bicaye imbere ye, abarenga 3,300,000 bamukurikira kuri Facebook, ukongeraho amamiliyoni y'abakurikira ubutumwa bwe ku rukuta rwe rwa YouTube ndetse n'abacana televiziyo zabo hirya no hino mu isi bagiye kumva inyigisho za TD Joshua. Yaragize ati hazabaho amacakubiri mu bwami bw'Ubwongereza, bamwe bashaka kusohokamo abandi bashaka kuzamo. Musengere cyane umwamikazi hamwe n'umugabo we igikomangoma Duke Edinburgh bazabashe gusohoka mu bitaro kuko bashobora kuremba bagapfa. Mu basengere kubera yuko amacakubiri azatuma bagira ibibazo bikomeye mu muryango wabo. Ni TD Joshua. Ndetse anga abasesengura bagira bati ni murebe ibyahari na Meghan bikuye mu bwami bw'Ubwongereza bakimukira muri Canada ndetse bikaza kurangira bahisemo kujya kuba California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba nabo basohotse mu bwami bw'Ubwongereza. Ni TD Joshua muhanuzi w'umwirabura wahanuriye isi ibizayibaho muri uyu mwaka wa 2020, ariko we akabivuga mu mwaka wa 2019 tariki 28 ukuboza, ndetse bimwe muri byo bikaba byarasohoye. Ese koko ni umuhanuzi cyangwa nuko ibintu bihurirana? Ariko se byahurirana gute? Kose byahurirana ibirenga 5 byose muri 11 yavuze bimaze gusohora. Ngayo nguko iby'umunyanigeria ufite televiziyo yivuga butumwa ikomeye cyane izwi nka Emmanuel TV iri mu zikurikirwa cyane mu isi. Ngushimiye neza amatwi muri kano kanya, gusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Giye gutegura ibi na Riva Jazz. Ibihe byiza kuri mwese, Imana ibarinde.